Tuan trung sirna huwa nga chuan Mizoram leilung bi chian na episode 3 kan clear ho do na episode 1 na khan Mizoram leilung kal phung chu tlamuk le ani ti te tlang ram kan ni wangin le leilung nget lo kan ni wangin leimin mai thaya tam in le lo din dana po film khora tul ti te kan soi to a episode 2 khan tuyal thei theina anim Mizoram hi ti te kha kan clear ho to khan ya tun tuma hian lir him chung sang kan thlir ho vele thung don ani mun takin in lo thlir don nia Dr. Lodin Puya Associate Professor Center for Disaster Management MZTU kan kom le dona ani hi kan soi thin ta kan khan leilung chanchin zirmi ania tin Science Teacher Association Mizoram ma hian Executive Committee member ania tin episode dang kan soi ta kan khan Mizoram sarkar hian lấy min te lấy che te omin azir chia nga tan te le rotna khena ta na an man thin ania chu tiang an sortang kai tak mai chu ania ton toma hian hondem chang ron nei le thei kan lom khom mai ani hian liar nging chung sang kan khia tu chi sang te min khir le don ani ora ti khan liar nginga kan an lut le ngal tup mai nga Mizoram hi liar nging na tak khen theina ni kan tia liar nging hi eng tia ron in siam nge ti kham na fil le phot mai te alo mo ve lir hing in siam dan han soi don chuan leilung chung ril din mun tlem ka han soi kha ngai phota hemi lei kan khover khan ti ngot hian kan omna lai hi July te chuan kan thre full meya cross kan tia chuan a chung ril le hreta hian mental om le ta an hoi le core om ta ni chuan kan lei hi che ve la ni ka han tia a che ve na chan chu lei chung ril mental bor ve la hian bo ruak in hlap kan ti meng chu bo ruak chu ni che lo na khami semi solid an tia sakhat che se lo mo tuil ni che box si lo hi a so bulani shem hun po yom se khutlai bor ve om tura chu kan ngai do le ka khovel chuan hin om ni chuan chumi jo alet but me ta chumi let but me chuan achung la cross kha han nek ta thin ani chu a han che son ve shut me chumi le chung lang che son shut chuan mun sang hian enge hlom sang siam ta chu plate kan ti le me ta khami hlom kha chuan chumi hlom sang plate in siam I chu ai nek bur ta a chungril in fan chuan nek bur anti taira a cha chak chung lo ta a cha lai bera chuan kum khata hian somdi panga somru bera chuan tam tin hemi tin than jong chuan I vel chu chumi in super vera chuan oma piang kha lir hing omna anti top me chu lir hi omna anti chala chiang lo me the ya chu mi leilung in su in chal to bup a chen chu in su pe la a chen chu in nge a su a chen chu in hoi ton lo wa a kal san jong te po che te po mo ka chu mi leilung che dan chi sang a chen a po chu ni ta se tha shui ngai ta chu mi tha shui chu leilung in pel sol na la ya chuan nge tha shui chu a ne khom ta thin ani chu chuan om khom zela a che zela ban le chung le chunu che kha a top si la wa mo zumi bo enge husan na lu tuk chu chumi chu ain hor khom ta in personal chuan in hor khoma chuan emo nuwa a hun chu hriat lo phot a mun por hriat che lo ma se om theina hun chu hriat phot ani chu in personal na hun chumi lai bo be chuan kha tha shuya kha aron chuak ve thin ani chu chuan khami an chua che khan a ngor ta ni a lir hing kan ti ta me ni chu le chu ni la in person na muna a mun tlai ta ka hriat lo a hun por hriat lo chumi chuan tha shuya no in sa ta thin ani chu chumi a chu lir hing kan lo ti ta me ni ti chuan Mizoram hi lir hing na tak theina ni kan ti ta ti chuan khalaya khanin enge ni mun dang aya lir hing na tak theina ani na chan bi ka kha khala ka soi fe deu theyam ni Mizoram hi
seismic zone 5 kan ti me ta zone 5 kan zone 5 an ti khan na mel view me a chan chu seismic zone 5 seismic zonation kha sei le phota nga ya khami shet fia tur chuan India rampum he seismic zone palia thena nia zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 tin chumi chu om zia chuan ma ko sang tang to tun hun tlenga lir alo ngin to dan liang hing history ni chu chumi tang te le leilung in om dan apian kena te leilung in pelsol om dan te khatia zir khan an then ta ni chuan Mizoram potiamin hemi India marchak pum hi seismic zone 5 akan om ta Gujarat te le Jammu and Kashmir ate ateng kha onom tho boka chu hemi leilung history atang te liang history ni chu le leilung pian kena wa ni chu chuan seismic zone 5 akan enge lirpui tak tang thlengin ang hing thei ti ni mai ta chuan ingwange antina chan chu a ziarang hane china mang lama kan seng khan leilung impel sol lian tham om na bul thai hian kan om tlat me ni chumi ani wang chuan ani ber me a seismic zone 5 lian na ber pong hin thei ka antina chan chu ni phota chila chuan tuna hian map kan en le ta hemi hi kan en me ka hian India ram hi he ta Indian Ocean kan ti tang ron tol chawa he ta khomwal dang China kan ti me Sunda Plate an su chawa Sunda Plate pa hian ron norbe thau ta chumi chu kumak ta duai somnga panga vela kal to lo in suwa ngai ni ta chumi wang chuan tuna kan hu mek rang nek nu ka hi mepa kan hu mek rang nek nu ka hi ain siam ta ti na ni chumi rang nek nu kan mu hi leilung in pel su chu ne ta me ta ni chuan kan mu lenga tuna map kan na chuan India marchak in Mizoram potiamin le liang hi lo a lo hi tam to na sa me ti hi kan mu le ni chumi om je chu khami in pel sol a tanga in muna tang khan enge khami leilung che kha liang hi mangin a thashu kha lo im pai thol fo to thinti a hriat ani then khathianin kum chu ti sat dana lian hing lian tham alo thleng kum som nga dana han ti han soite po hinoma ma se kha enge ni thil soi thei ni em khatia ani kha zona a poi mo le me kha seismic gap theory and demo chu om je chu kan ma che kan se khan leilung kha a che to thin a che reng ta chuanin personal la khan ain enge an thashu khan kho zer ta mo hunai sa thin kan ti nai khan tan chu milai ta ka chu leilung a che reng bok sia tun malamin leilung che na lian tham lian hing lian tham lo om to bok si chuan khami hun lai khan a che le tur ngai ni ta ni entin nan Bangladesh bor vela hian leilung in pel sol lian tak hi om ta kaltlang hi Mizoram ram risula mo chuan khochak lampanga hian om bok ta Mizoram khochak lampanga chumi te chu a chen na hi arei to ni kum sang khazare somko pasaria arei to ni chu sang khazare somko pasaria na takin magnitude 8.5 hian no hing to chuan chumi nu le sang ko somnga khan chutiam borvel rak chuan alo hing le to bok ta chuan nge sang hi som pakhata khan seitur ting chuan Sikkim lian hing kan ti te sang hi som paruka Manipur lian hing kan ti ke chuan ka sei fo trin da na chuan nilai jani kho lian hing ka kha ti khan kan thre chiam me khati ang chi kha tun na chuan na do le kan ta ma se tuna ka sei so che nilai jani kho lian hing kan ti ang chi te le khati ang lian hing Bangladesh liang hing ka ai ang lo hret ani sim na mun ai pel sol ta ai per san deu lek ta chu wan chuan ti teang in sei lo na pon ni chuan lovin kum san ni som paruk khan tuna
paper kan mu me kang hian I Mizoram te po hong thei tur Bangladesh pe chun na takang hong thei tur angai hi I nature hazard a hian non publish nol me ni I hemi bor vela hian liang hing hi akhato ema wangin lir pui tiang kama magnitude 18 ka chun lir pui hi a ngin khato ema wangin a ngin le the ni near future atini mo near future a hemi bor vela hian Bangladesh khotlang lama ni chu Mizoram khotlang lama a ngin thei chumi ngin ani chuan Dhaka hi chedo nualanga chuan Aizawl hi na tur hliang ti te hin zek hera ni chu mo Mizoram hi na tur hliang an ti na ni ta Mizoram pun chang chang pon ang hriang he ta Meghalaya Assam te po Tripura te po ti min an tur na tur anga ni ti te khan zek ve ni chu wa ngate su nai si ya nai khop me angai thadut ngai thlang lu tuk lo ta ma se khami kha chu an sei zo ta chen han khami lir puin mung ka han ti kha chu he ta nu lai jan lir hing ka han tiang chi te Sikkim lir hing kan ti atong te khan ai pai thol to ni lom ni ron ti ve de kha chun omani ma se ai ang chia la wan siam na hun kha kan ti to kha ma se eng po chu ni se ka chu izonang khan seismic gap theory khan man mo ve tho ni chu ang hiu thina sangkha zare som ko pasareng hinga sangkha za ko som wa hing do ra khami kha tun thleng na re to ni magnitude 18 kha la thleng ta lo chim chim to ni ta thlat lo chu wang chuan an ngai thalo ta chu wang chuan izirtina hi kan shedu mo shedu lo mo izirtina hi tun ma in atam disaster management in both se na te po hi awareness kan ti te po hi kan shedu chuan atam ti kan cheteng ma se in se lo na ni lo ne kan in both se ngai fa ni ta hing le mai thei din mo ding kha kan ni re no ani le khot sak lir ngin kha vui mo zat mai kha ti khana nginga an mani area b ka te khana nginga a then kha chu ai zo ta tang lo fiat vetet te khau ma ma ta tam ber kha chu kan khelo kan riat lo te vek zok angani ta ni di ke kha te kha ram bial big te ang te kha nia mo na chun na ang reng tak te kha ni ve lo I box ya ni cái mà ngày po khana muna ka han kam na ka han tura muna om sun duom lo khop ma cha chuang ngai ngai khat tiang te khai tlat tho ni te kha ngor zau fak box lo enge ni om sia te ti mot tai la lo mom ne me kha liang hin kha juni som ni pakhat sang ni som nia ang hing kan se pota aizola po kan riat ka pathian nia kha chuan tuna ka han sei lar ber hi chu juni som ni pani sang ni som ni jingkar khani tani dali le chanve chobel khamo khami liang hin khani a soi na khop me magnitude po 5.5 lai ni ya tin va phaibul angai ni a kha liang hin mun ka chuan anua khan magnitude 5.1 chuan ran tile tho emponi se ana thoka ta ni kha Mizoram chung e siamani mo choni soita ang khan kitila Champhai district te tuipuiral hom chung te me ngo tuipuiral ding hin ting kan chon ka sei thina tuipuiral lampang khang hong na ta wangin then ka chuan voisom ko lai ni ti te pon oma October tha thleng ka chuan June thami hing non le kha hing non phone ni kha after sub kan ti khan ita voisom ko lai shia te no mani keni khol manga National Seismic Center in a record dana ka chuan chin che dana chuan voisom ni borbel chau kan thre thaita ma se chau kan tin tak nine atam ma ni tun malam pangin hemi June ni som ni pani malam pangin kitlai borbela kan tuipira lai kan ling hing khatianga jing kan chengai lo khatianga na po ka kan chengai lo ta ni chuan a hing non fo awang yan in hiana po tamani mo in sei lo na po ni lo se ti le pekang tuna yan Devajit Hazarika le
kayal ti paper kan en le meka anni hian an soidan pe chuan hetiang hing non hi kan hriat ngai lo wangin lir pui in munani an ti tu mani masa in be puya kan pon sang no fe kan nani tar sela magnitude sari an be se ya ain mun hi masa hi enge soitu dang le soichun som tu an om lova chu wang chun ring lo te pon tama ring lo zinga ke pok ka te la chan chu kami ling hing in siam ho re rengi enge a fault kan ti lein pel sol ha te zel ni lein pel sol hi ate chuan ling hing lian hi siam thei lo bani mizoram chuwa hian lein pel sol dian tak kan nei lo wa mat fault hi kan nei len ber ni me ya mat luidung hi mo hei lein pel sol tho ni ta chumi ti lo chu soitham hi kan nei lo ni chu wang chuan mizoram chuwa chuan magnitude sari chin siam thei do mi le ti ngai dan ke ma mi mal ne chu 6 thleng hi chin siam thei ma na ti ngai na ne ro chu kan ya ka chu ke ma mi mal ngai da ni ta seismologist kala ni lo zui boka ma se hemi literature kan share tang ten chuan khami liang hin tho ka e tu na paper kan muang hian MZU le PUC tang du nin publication om ta chuan ke ma ni ho in publication tuna kan muang hian kan nei boka kan zir chun zom na vekani chuan khamia khan I paper pathum la ya omni chu research paper zirbing na paper chujun na chui zo enge chui zau na kan ti me chu khami kha tam tak pathum kan nei thot ti na ni chu piang thot me chuan ayang po chu ni ta sela khami kha ngai tha thla zon kan se don chuan lir na sa taka lo hing thei tu lir pui lo in siam kha khatinga te thamte te mangdi chu li te thri te mo pathum te pani te khatia lo in sa zet zo kha a thavio lo lir pui mun in siamai chuan kan tia ma se he ta pai thol ve ai pai thol a ve ne me long han tia te theya hazar ka le kayal te soyanga khatia ve tam tak ang hing fo hian mun da po lir pui a chau cho lo an ti kha chu ngai tha thau lu tuk lo thung ta ma se kha kha chu enge in sakdan mang ka ti thata enge mun rem tha ko chak lang dung te chu kanom no mun rem tha hemi lir hin lai po khan kan kal na sa ko som ni pathum kan thlonia kami na zual ho kha kan mun na kan mu feka kan mun ma rem mo chu wang chuan mun oya ni lawa a lo thon om dan kha ne deu le kani mun dang mizoram mun dang a chuan chan chu sei bel le lok chu kho chak tlang dong hi mizoram lo ro wa chuan akuma upazo mo kho tlang dong hi akuma no panga ram lai li chu lo ta se kho chak hi a upa le ni mizoram le lunga chuan mo pa piang kha a nget tha ngai ani ve do boka le lung te po atlamu tha nge tha ngai tai da chuan kan seta vek loi ti lai kamo om zia chu khami lir hing kan ria tho zong zong deuh tho kha a in siam na kha pon lang ani meter somni kilometer somni tiang kilometer somni chin chau ni ta ni tlang puin kilometer som le ti bovel te po kha om nge nge chu inge akngong na lo akngor kha na lo ani ahong po hana lo do leka ma chuan kilometer somli chin chung lamani kha chuan eta aizol tlang ate khotlang tlang te kan lo hret hei thung ta khami kha ali lian hing kha hei anua hian kan hriat fo hi kan ngatla tu ten kan hriat ta tan ka du chu lian hing ti kan hriat che hian enge mangni chu za te khoi huna nge ti kha zona um thin ni chu a mangni chu thi ati ra hian adik ngai lo minute nga mo minute thum ta la ngai adik cheng ha lo achan chu ate na khol kha adon khom ta mangai ni chu adon khol ta ma som cho ni huwa review antile chen ni review no I chu rin tlak to an thlak to ngai lo ni intinan tu na ding hi kan sei mek po kha mangni chu nga 0.5 ani ta 5.5 ma se huwa review an ran dia chon 5.1 ani to mo chu ma se ipcenter kha danglam to lo
epicenter big hi chu a tiran talan hi adik khal tlang puya ma se magnitude kan ti hi chuan a thasui pek chua energy release kanita kha chu ate na khol in adon khol tam nuwa chu ni ani chu ani le lir king hi achang chuan soi ti hian mi soi deuh der hian a riata achang chuan ti te hian oma up and down ti hian kho chak lir king kan han kalve chuma khobunga men soi po khan ti hian at mi tha phian kan khedeu tlat mai chu lir king kha soi dan kha a chi rang kha engange ni min a hil fiate ka ani lir hing ngor kan ti hi seismic wave kan ti kan meita chili na thlen thea ma se tlang puin chi thumi kan sei thei boka avik up pakhat kan rian ma sak ber kha up down chung noi anga kan ria ta kha p wave an te p wave kan rian ma chuan epicenter nai ti na ni mai chu is in lai mi khobung bor ber mi po chu epicenter nai le liang hi siam na kha hemi le chung lang mi khai epicenter an tia ai siam na tak tak chu le chung ril kha ni focus kan tia khami thuk zong kha dep chu ni mai ta ai pon din se chuan a seismic wave a khan p wave kha kal chak ber ani chuan khami kha le sakhata te enge tuilam panga te po kal thei ni chu chuan secondary wave om le ta kha chu ma nung anga kan ria ta kha ni ta ni ma nung ang ina kal ta the ang kha mo chuan khami kha s wave ni le ta p wave thlen nuwa aron thleng le ta chuan ma se hemi liang hing hor kan ha ti bera hi chu surface wave an ti ta r and l wave te pon ti poka ray line le love wave an ti ta ma se tlang puin surface wave ti khan adik menga kha chu min thing a thing hi ni ta ni up down ne poka ma nung kha ni poka chu wang chon surface wave hian enge in ti chetu mo hemi leiti kak tu kan ti meng chu sethiam na chuan khami kha surface wave kha ani berta p wave chuan ani na taka chuan thila ti chevak lo s wave hian ati chele ta mo khami man hung khan chuan khami kha ai poni se washington chun thriat san kha har ko me atu na mi kha p wave ni tu na mi kha s wave ni hanti dat kha chu har view me tu na lem hi kan hmuwa p wave kan hmuwa p wave thleng ma s wave om le tan ti khan kha khola tang bokin chu hei Mizoram sarkar mala na te poti theng chu disaster management rehabilitation atang hian funding hi kan dongani chu Pachung University campus a pakhat khol bunania south khobunga pakhat dania tin lungleya dc compound na dani bokta pathum hi buna chumi tang chuan hemi lir hing ngor reizong te poi kan lo theve thei to ni ama ka chuan a reizong kan the thei lo wa ka man sana august ni som pathum sana lir hing te kha tamzo chuan secondly bor vel anga country ma se khami khola tang chuan minutely lai kha lo ni dai ni awa ne thla kho me kan thredrei thei lo khamo achan chu khol chuan ate ber po kha record bang kha kha khol sarkar malana zara kan nei theya kha hemiliang hing zirbing mi ta tan chuan tangkai nu tuk tur kha nia khoi lai lei impe so nge siam tu khoi lai nge ir chhot i ve kha nakina mi thiam ten hemi lampang zirbing yen oma anlaron soifia thei don ani lom le mai kan hung top lampang kan nai chawanga yeti halir hin chung chang kan han soita enge mo film khurna tur ang chi kha han soi du inga in karinga war jo toy deu hlekin mena soi sakta che amma sabera chuan lir hi ngor hian mi til hum ngai lo phot me a envai ma se mi kan thia kan hliam kan tora enge harsana kan to chi kan ti chuan lir hi ngorin awanga harsana kan to na chan chu kan in sakani
mo in sak thalo khan in sak thalo chimte khami enge lungrem thalo chimte khami in min chim hana ba har san to ka kan ni trin chu wa chu enge kan thiat ngai chu in kan in sak dan mang kan ulukam kan in sak na mun po kan film khurang koron hai lu tu ka te hian in salawangu mo chu wa chuan mun o ilu tu ka te po salawangu chuan engineer kan rona engineer kan rona ti kha to lo engineer ten an thuro nang in kan sang chu apoi mo lu tu siam tira du tok mai lo drawing siam tira du to lo in he antinan aizola te chuan AMC in an sike me ma an ni an phalna lo chuan in kan sa thei lo ma se khami a khana drawing level a khan du to tri ma se ni lovin engineer ten an du nang tak kan sang chu kan invent thei dan person in structure school a kan omo mo office a mo public building a hei ka sei la du cho tu na ngai thatu te po ko san upa kan om me thei abu tha ber chu mizoram a chuan kan biak in sakini a hlom do ber me thei kan biak in tam taki chan chu in wang ya de chuan engineer te architect ten du to kin an du na ma se upa ten tam zo ka chuan in dem me ngo e hetla chu bel le lo hetla chu ti bel ro hetla chu ngai lo a hau tak me atung abok arem kha thaber ta dikta po rem tura ne ta atung inter hau tak tu tam to zo a tha thau mo ti te tin ting tlang a kan kal na sa kho chak tlang dum te pon ni thau kho tlang dum te pon ni thau chimle mar te pon ni thau e enge kan in ban ate lu tu in ban te hi pangai ve do lek ni se mo e lian pangai ve do ti me ngo fit khat bial tar tlem bera mo tin rot te po hi som baruk tal mang tai la atlem bera mo chuan e ting tlang atam taka chuan kan ho trin khan bel zo ka du chu e enge char aina lian lom ka in ban lo ti ri ko tin om trin char island le len lo ni la ba concrete RCC paka building kan sa don ni chuan dana omani khami dan kha kan zuyang cement balu rora chopol dan dik takin kan chopolang ani lo chuan mang khong I sa ti na ni chuan abi takin thingtlang lampang kan ti du tun la hian RCC building sakan war me ma kan la war se lang ol samawangin ma se chopol dan dikin kan chopolanga kan ban hi iti te lutuk lawangu a ban in enge azo le me iti turangin I sangu kan beam le kan ban hi ulukangai beam ban athat chuan athani mai mo slab te hi chu ni slab ni ta se a ban abding ber le a beam hi uluk mo langu a chel tu ber hi chu kan ti thai chuan liang hing po hana ba se kan himang hei thing no phai lam pang te ram tam taka te tu na te po Turkey liang hing te kan ti Morocco liang hing te chu ta in chia tam na chan tak chu RCC building ang hian rotan lo mang ve vak lo brick han lo cherchon et Delhi lam pang liang hing wa har san to kan ti te Gujarat liang hing te khatiang na po khan thirin lo mang vak lo mizo te chu kan tra kan oi thu kan oi lutuk thir de kan mang ve thlap ma se kan thir man hi thingtlang a chon ate lu lai le tu ka slap phana ta na kan man thin ka a bana tan kan lo mang ta thina nge e sen so khai ui la wangu a ban le bim na chu I u lo kangu 16 mm tal mangu awa poi mo em ka beng wa tha khom mo ya liar hing chanchin kan ngai sha tin liar hing theina tin chu mai ba ka liar hing lian tham lo khen mai thei den mona te pokan ro hi omrenga ni ti te tin film khun na tur te kan ngai tha khang te kha kan zong thei ang chi chu a zom tu ni tum te ngo chu kan ram him na tan a poi mo le ani wala kha di rong kha tun chuma kan a thlir hau thei chu ani